Dobrodošli u novu epizodu Netokracija podcasta. Ja sam Ivan. Ja sam Ija. A s nama je... Tko? Bruno, bog. Ćao Bruno, kako si danas? Jel ti je došao newsletter? Dobro. Stigo mi je newsletter, sve postojano. Ljetno. Za one koji ne znaju koji si ti to Bruno, ako se možeš ukratko predstaviti. Bruno Zagrščak, radim u Neurolabu, evo već 13 godina, jedan od trojice osnivača i partner i radim na sadržaju i najviše videoprodukciji. To je to. Cool. I među tim, osim videoprodukcije, naravno to uključuje email marketing. Neurolab je nedavno postao prvi certificirani MailChimp partner u Hrvatskoj. Šta to zapravo znači, što za vas, što za ljude koji možda žele s vama surađivati, a rade na MailChimpu? Pa ovak, mi smo već partner sa MailChimpom nekoliko godina, 4 ili 5, nisam 100% siguran, i kao takvi imamo pristup nekim njihovim stvarima koje obični smrtnici nemaju. Pa tako i toj MailChimp akademiji, tako je. Unutar koje se i nedavno pojavio ovaj certifikat za takozvani Foundations Certificate i onda smo kolegica Tena i ja iz Content tima odlučili to položiti čisto da malo ponovimo stvari i da vidimo kako to sve funkcionira. Sam certifikat nije bio toliko trivialan koliko sam očekivao, moram priznati. Znači ima nekakvih 6 chaptera, nakon svakog chaptera dolazi ispit i onda finalni ispit koji ima 35 pitanja, od kojih mislim mora 33 biti točno, znači nema puno mjesta pogrešci. I stvar je u tome da su pitanja nisu onako teorijska, nego su više iz stvarnog života use case postavljena i onda na temelju toga morate odgovarati i većina pitanja ima multiple choices, tako da nije baš bilo tako trivialno kako sam rekao, ali evo uspjeli smo to riješiti, dobili smo taj certifikat i taj badge kojim klijentima dajemo do znanja da možemo praktički producirati kvalitetnu email marketing kampanju i sa njome im pomoći u razvoju, odnosno bildanju njihovog e-commerce biznisa. Praktički on pokazuje nekakvu našu ekspertizu u tom segmentu digitalnog oglašavanja, odnosno oglašavanja. Danas je više manje sve oglašavanje. Svaka čast. Ja bi samo sad, prije nego što krenemo... Ne, opet pričamo istoriju. Sad čekaj. Prije nego što krenemo dalje na email marketing, da ne bi zaboravili, naravno, ako se još niste subscribili na Netokraciji newsletter, subscribe-ite ste, isto tako i YouTube kanal, Google Podcast, Apple Podcast. Više manje mislim da to sad treba biti checklista. Znači, subscribe-ite se na sve, da nas nigdje ne propusti. Naravno, kao što bi ja rekli, ring that notification bell and join the notification squad. Ili te uključi ono zvonce na YouTube-u. Tako da. I pretplatite se na naš newsletter koji koristimo i šaljemo svakoga tjedna, ali ja bih ovdje napravila korak unazad i pitala Brunu koji vrag je s email marketingom u 2020. Nismo li proricali da će taj email umrijeti, a sad se tu predstavlja kao da je to i dalje nešto što je učinkovito. Mislim, mi znamo da jest, ali pitat ćemo tebe kao stručnjaka. Je li doista i zašto? Pa je. U stvari, kad se malo bolje pogleda, taj email marketing je najranija vrsta oglašavanja još tamo od 70. godina prošlog stoljeća, kad su krenuli mailovi praktički i koristi se cijeli ovaj niz godina. Zašto se o njemu malo priča? Zato što od tih svojih početaka on nije konceptualno se mijenjaju, odnosno nije se nadograđivao, nije se promijenio. Ne? Znači, ostaje praktički, opet kažem, konceptualno isti i zbog toga se o njemu nije puno pričalo, ali zbog toga što se o njemu puno ne priča ne znači da se ne koristi, nego dapače iz svog nekakvog iskustva vidim da 90% naših klijenata uz web, da je 90% naših klijenata uz web email jedan od najčešćih promocijskih alata. I zbog toga što nema tih nekakvih, ajmo reći, džiđa i animacija i flyerovela, ljudima nije interesantno da njega pričamo, bolje im je da debatiraju o blockchainu ili artificial intelligence-u. A email marketing je ono tako zvane... Tako je, nije seksi. Ne. On je, ja ga zovem tihi partner, ne, zato što radi u pozadini, niko ne zna za njega, a dosta je efektivan i ovisno o studijama koje čitate danas na internetu, što se tiče ROI-a, odnosno return of investment, tako na svaki uloženi dolar možete dobiti između 35 i 40 nazad, što je ono suluda brojka po meni. Ne. Tako da, mislim... ok, to je to. Ne, ako si imao što za dodati. Pa sam sam htio reći da neće nestati, bit će dalje sve više prisutan, s obzirom da je to ispod radara, ljudi ga
kasnije otkrivaju marketingaši, ali kada ga otkriju, kada skuže da dobro funkcionira, rekao bih da ga više utiliziraju u svojim kampanjama. Da, meni je komično tužno zapravo koliko marketingaša ne koristi email marketing, odnosno kao znaju oni to poslat, gdje je to najčešće, znaju poslati kampanju unutar MailChimpa, što je ekvivalent, znam otvoriti Twitter ili Facebook profil ili page i onako objaviti status, to ne znači da znaš što raditi. I onda zapravo email marketing, barem u Hrvatskoj, za mnoge marketingaše postoji ekvivalent newslettera. A zaboravlja se da postoji cijeli niz drugih vrsta e-mailova, email marketing koji se može koristiti. Znači od transakcijskih e-mailova koji nisu marketing, nego su u biti odnosi s korisnicima, od follow-up mailova, reaktivacijskih mailova, jednostavno cijeli niz, recimo samo marketinške automatizacije koji se može raditi putem mailova, a koji se ne koristi. Primjerice, ako slučajno, ne znam, dolazi mi sad datum kad će mi se prekinuti ugovor sa mojim Telekom, da mi Telekom ususret toga počne slati neke zanimljive sadržaje koje me mogu potaknuti da produljim svoj ugovor. To je nešto što se može zaista automatizirati, a rijetko koji Telekom, banka ili čak dapače male firme to rade. Mislim, većinom su i male firme najbolji u email marketingu, jer nemaju nebrojena sredstva koja će koristiti u druge oblike oglašavanja, baciti throw money at the problem, ne mogu samo uložiti budžet, nego koriste email. Ali ono što mi se čini je da na kraju, ne znam šta vi mislite o tome, ali većina newslettera, većina email marketinga u hrvatskoj regiji se svodi na newsletter koji je u praksi prospekt kakav možemo dobiti tipa onu kasliću ko smeće. Samo digitaliziran. Junk mail, doslovno. Tako je. Tako je, da, dobro si to rekao. Dvije stvari bi se htio osvrnuti. Znači, svaki newsletter jest email marketing, ali svaki email marketing ne mora biti newsletter. I rekao si sadržaj. Sadržaj je upravo ono što je najbitnije kod email marketinga, a njega nije lako, odnosno dobar kvalitetan sadržaj nije lako isproducirati. I zbog toga dosta ljudi i odustaje od njega jer ne vide odmah rezultate, ne znaju napraviti dobar sadržaj, nisu dobri u temeljnom pisanju ili tako nešto, kamoli u opremanju takvog sadržaja. Ako njega je upravo na tome fokus, tako da onda mi je lakše otići na nekakve kerefeke, da se malo igraju sa vizualnim stvarima, nego tako je, upravo to. Povijesno kod newslettera je šema, znači oni su, kad su krenuli, su biti bili kao nekakav humble brag tih nekakvih kompanija i firmi o nekim njihovim dostignućima koje su napravili. To su bili tekstovi sa često i intimnim nekakvim zezancijama koje pola ljudi nije čitalo. Onda su još ljudi, tada su ljudi još uvijek bili pretplaćivali se na RSS feedove, ne znam jel se mlađa populacija još sjeća toga danas, ali to je prije bilo ultimativno što se tiče novih stvari. Neki od nas i dalje koriste RSS. Ja isto koristim, da, Feedly je dalje car, ali od 2013. kad je Google ukinuo svoj reader, mislim da je to onako pada samo ljudi koji se profesionalno bave sadržajom, im treba tako nešto. I ono što je najgore od svega, oni su slali generičke newslettere, odnosno generičke informacije, a kod email marketinga je upravo suprotno, najbitnije to je da taj sadržaj bude personaliziran za onoga koga dobiva i da taj netko u njemu vidi nekakav value, odnosno da mu može pomoći u rješavanju nekakvog problema, odnosno da se može poistovjetiti s njime. Zbog toga ljudi imaju, rekao bih, nekakve negativne predodžbe o newsletteru i krive pretpostavke, rekao bih. Da. Imam jedno pitanje vezano uz ovo što si spomenula, to je personalizacija za one koji možda nisu toliko upoznati sa email marketingom. Možeš li navesti neke primjere, posebice u MailChimpu, na koje se sve načine može personalizirati, odnosno targetirati neka kampanja, kao sad konkretno newsletter? Pa da, imam. Prije svega, znači vi kada složite svoju listu unutar MailChimpa, moja preporuka je da imate samo jednu listu. Znači ako imate 10.000 usera, stavite ih u jednu listu, nemojte raditi više audijensa takozvanih, a onda tu jednu listu segmentirajte dalje. Ili putem tagova, ili putem baš tih segmentacija gdje budete rekli, ok, ako je neka promocija u Zagrebu, šalje onda samo ekipi iz Zagreba, nemoj slati ekipi iz Tadžikistana. I na temelju toga, kad mi šaljete još neke kampanje i reportinga, vi možete vidjeti ko šta otvara, ko na što klikće i na temelju toga možete vidjeti kako ćete upravo tom onda useru slati personalizirani mail. Što to znači personalizirani mail? Znači, prije svega možete napraviti catchy subject line, odnosno gore naslov.
Ono što je najbitnije je to and from, odnosno od koga do koga dolazi. Znači kad vi vidite takav mail, piše tvoje ime i onda evo ti ne znam nešto, odmah po tome već vidiš da je to upućeno tebi, iako to ne mora nužno biti tako. Onda potom možete vidjeti u koje vrijeme useri, odnosno korisnici otvaraju te newslettere i onda kasnije možete reći aha, Mario otvara to u 8 ujutro, sljedeći već ću poslati u 7:59, tako da kad otvorim mu odmah dođe friško. Hoću reći kroz tu nekakvu demografiju, te nekakve stvari možete segmentirati tu publiku i onda tako i publici oformiti neke kampanje koje možete slati. To, ja bih nazvao da je to ta nekakva personalizacija. I onda naravno dolazimo do samog sadržaja koji će ovisiti i o industriji koji dolazite i o vašoj target publici, znači stil pisanja, ton pisanja, riječi, to sve, to isto sve utječe na postotak otvaranja tih mailova, odnosno klikanja po njima. Jedna stvar koja mi je jako zanimljiva kod personalizacije isto da ona ne mora biti samo primjerice korištenjem tagova ili to ona varijanta da stavite ono pozdrav i onda name i te fore, nego doslovno personalizacija, da, jasno personalizacija može biti ton komunikacije, ovo što si Bruno rekao, a to je da ako komuniciraš kao čovjek, ljudi će reagirati, ako komuniciraš kao državna uprava, neće, recimo, mi što se tiče naše kampanje za konferencije projekte. Kad Ivan Brezak pošalje svoj newsletter i ako je on pun tipfelera, to je zato što je to njegova osobnost. Tako je. Hvala Mija na tom detalju. Ali autentično na stranu, jako je autentično. Ne, ali takve male stvari, ono doslovno samo malo truda oko sadržaja mogu pomoći. Onda te džiđe miđe kad se ide dodati tona grafika koje se nakon neće prikazati u dosta email klijenata su besmislene. Jedna meni uvijek zanimljiva tema je razlika između tih džiđa-miđa newslettera koji imaju, mislim, to je ona varijanta. Otvoriš template library u MailChimpu ili nekoj drugoj sličnoj aplikaciji ili odeš na, ne znam, Theme Forest pa odeš pod email newsletter, svugdje su šareni, tona slika za ubaciti i slično. Da. A zapravo, što se tiče dizajna, najbolje ono, keep it simple. Znači, i onda ono, fokusirati se na elemente da izgleda što bliže e-mailu, jer onda će ljudi htjeti pročitati. Neće opet otvoriti taj neki bilten, nego će otvoriti e-mail od nekoga. Mi smo imali par situacija, da, doslovno, mi smo imali par situacija gdje smo slali newsletter koji je bio toliko jednostavan i toliko je zvučao kao e-mail osobi da su neki ljudi odgovorili na fore, ali su mislili da je e-mail poslan njima. Reply, mislim, nije poanta bila ih prevariti. Poanta je bilo da im bude toliko ugodno za čitanje da misle, aha, cool, došao mi je još jedan email, pročitati ću. Super, to je to. Znači, postigli ste upravo ono što je i najbitnije kod svega toga, ne? Da user ne vidi da je dio stotina i stotina ljudi kojima ste slali, nego da ste mu se obratili direktno. Da. Oni su poseban mali snowflake i mi ih tako volimo. I zahvaljujemo svima koji su subscribe na Netokracija newsletter. Mislim stvarno, Ivane, svi ste posebni, jeste. I volimo vas svako ponosno. Pa jesu, da. Pa jesu, to kažem. Nemoj ih zvati pahuljicama. Pa ja sam isto pahuljica. Ali, koji još, mislim, kad govorimo o biranju softvera, znači bilo to MailChimp ili nešto drugo, zapravo šta je tu bitno imati na umu? Zašto koristiti takav softver, a ne samo ono, strpati listu na BCC i poslati na stotine mailova za one koji možda nisu prije bavili email marketingom? Šta će se dogoditi? Ok, ja od uvijek koristim samo MailChimp, tako da ne znam govoriti za druge, ali više manje su oni tu negdje Alpari i slični. Zašto ih treba koristiti? Pa zato što taj software u stvari za vas radi taj heavy work oko dizajna i programiranja i pokazuje, odnosno pruža sve informacije koje su vam bitne da možete bolje diferencirati, odnosno segmentirati svoju publiku i onda vama ostavlja lijepo vremena da se usredotočite na usavršavanje vaše poruke, u lijepo formatiranje teksta, u optimiziranje kampanje, tako da dobite što više otvaranja, klikanja i konverzija. Znači ja kad koristim MailChimp, onda sam praktički bezbrižan i siguran da će, onako kako sam ja to posložio, da će on to prikazati baš onako kako sam ja to zamislio na bilo kojem ekranu. I sad kad kažem to kod ekrana, samo da kažem, znači naletio sam na jedan podatak da se 77% svih mailova otvara na mobilnim uređajima, što je dosta zanimljiv podatak, ovisno o industriji i target publici naravno, ali ok, dalje je to veliki podatak, tako da i kod ostalog dizajna, interaktivnog dizajna, tako i kod dizajna newslettera je danas mobile ready design must, znači presudan je.
Prije se više pazilo na tome, u prošlosti se više pazilo na tome kako će neki newsletter, odnosno mail izgledati unutar pojedinih mail providera, znači unutar Outlooka, Hotmaila ili Yahoo maila, ne znam koje što više danas koristi, ali u tome je bila caka, danas se više pazi kako će izgledati na desktop računalu, na Androidu, na 13-inčnom laptopu i tako dalje. Tako da, odgovor na tvoje pitanje, softveri poput MailChimpa rade za vas onaj težak posao u pozadini oko dizajna programiranja i prikazivanja informacija da vi možete se fokusirati samo na sadržaj, što je i poanta svega. Ne? To je ono što on ne može napraviti za vas, to mora biti vaš posao. Slijedi nam kriza, možda je već počela, o tome smo puno pričali na Netokraciji i našim podcastima, a newsletter, odnosno email marketing, je jedan dobar alat kako se približiti krajnjim korisnicima. Ono što vjerujemo da će rasti u ovo vrijeme je e-commerce. Meni se čini da nema dobrog e-commerce biznisa bez dobrog email marketinga. Bruno, s obzirom na to da se vi bavite jednim i drugim, slažeš li se? Da, apsolutno. Možeš i malo opširnije od toga. Zašto? Zašto nema? Zašto se to ne može odvojiti? Zašto se ne može odvojiti e-commerce od newslettera? Da. Pa upravo zbog ovog što sam rekao, znači super je stvar što danas vi možete spojiti vaš webshop sa MailChimpom, recimo, i ostalim vjerojatno softvima koji to rade, ali kad radim sa MailChimpom za njega i znam. I onda unutar MailChimpa vi vidite ko je kupovao šta, ko je abendo kart u određenom periodu, lijepo vidite sve podatke i onda mu možete poslati follow-up newsletter. Vidimo da si kupio Canon fotić, evo ti 2 objektiva koje su na akciji i takve nekakve stvari. Što je super stvar, možete se zamisliti recimo kad surfate kroz webshop, znači vi to se gledate, sutra vam dolazi mail koji točno pikira na ono što vas žari, ajmo to tako reći. Super stvar kod email marketinga u ovim vremenima, kriznim vremenima, kad se gleda na svaku kunu, je što vi možete napraviti uz malo truda sve sami. Znači ne trebaju vam dizajneri, ne trebaju vam developeri. MailChimp recimo ima užasno ekstenzivnu arhivu gdje možete naći sve podatke o svemu što vas zanima, gdje god zapnete, vrlo brzo se to može naći. Ima jako dobar UX što se toga tiče. Tako da ja vjerujem da čovjek kada se fokusira i posveti tome za 1-2 dana može poslati jednu bazičnu kampanju bez imalo problema. Sam sa 0 kuna troška. Ok, ovo što si ti pričao, Ivane, da, on bi morao onda ovisiti o tim nekim template-ovima koji u konačnici rade kontraefekt, ali velim, za početak super stvari. Vi i taj template možete unutar MailChimpa modificirati, staviti svoj logo, brendirati, boje, šta god. Pojednostaviti, znači praktički ga ogoliti i staviti unutar svoje stvari tako da se ni ne vidi u stvari da je to nekav template, nego opet izgleda kao da je dizajnirano custom za vas. Tako da, mislim, ovo što kažeš za template, ono što su zapravo i naši dizajneri napravili kad su prenijeli naše vlastite template, u biti uzeli su defaultne template iz MailChimpa koji su optimizirani za mobilne klijente i sve, ogolili su ih i onda su navrh njih još izgradili što je nama potrebno. Tako da, nisu svi template samo džiđe miđe, nego da mogu biti dobra osnova, samo onda se treba malo isto poigrati tu. Jel? Ono što mi je recimo zanimljivo, ovo što si rekao je da, posebno u kontekstu ovoga što mi je pitala za krizna vremena, u e-commerce-u se uzima zdravo za gotovo da moraš poslati nešto kad korisnik, odnosno kupac, ne završi kupnju. Imaju jednostavno u industriji se zna, u e-commerce industriji se zna koji newsletteri se šalju, kada se šalje. Meni je fascinantno da u ostatku industrije, gdje ti isto imaš baze klijenata, to se ne radi. Govorimo od firmi, znači doslovno ne moram biti u e-commerce shopu, ja mogu biti preplaćen neki medij, mogu recimo biti preplaćen newsletter neke B2B firme, isto se tako mogu napraviti nekakvi ti logični sljedovi, da me se nešto pita. Znači opet dajem primjer toga da kao poslovni korisnik rijetko kada dobijem kvalitetan e-mail od tvrtke od kojih kupujemo usluge. A tu vrlo lako se može, znači primjerice ako dodam novog korisnika kao firma, pošalji mi email da me potakneš da dodam još korisnika, da ti još više dam novaca. Ili ako smanjujem broj korisnika, možda ćeš mi izgubiti, onda mi pošalji mail da me dobiješ opet. Sve su to neki sljedovi koji e-commerce industrija već godinama radi. Zašto to svi ostali ne mogu naučiti? To me tako frustrira i mislim,
ima ljudi koji industrija rade tako divne stvari u formatima poput društvenih mreža, videa, blogovi, sve živo. I onda pogledajte im email, izignoriranje kanal potpuno. Ja ne znam jel u Hrvatskoj postoji, evo baš razmišljam, jel vi znate nekog email specijalista, a da ne radi u tvrtki koja koja je agencija za email? Pa im dobro ima ih, da. Može ima freelancer koji... Osobno ne. Mislim, ima ljudi koji su stručnjaci, ali da je netko je u nekoj velikoj firmi koja doslovno može zaraditi putem e-maila, to je stavka u opisu posla. Da, a pogotovo ako uzmemo obzir koliko su konverzije dobre, odnosno koliko mogu biti dobre od email marketinga i usporedimo ih sa društvenim mrežama, gdje naravno opet ovisi o industriji, o sadržaju i o mnogo drugih faktora, ali prema onome što je neko moje skromno iskustvo iz ovih područja, email marketing može postići daleko bolje konverzije. Da, samo nije seksi, o njemu se ne govori, a i ako uspoređujemo s društvenim mrežama, ovo što je Bruno rekao na početku, email postoji oduvijek, od početaka interneta, tako reći, i dalje će postojati. Najnovije istraženja pokazuju da i Gen Z koristi email jer mora, jer tako internet radi. Društvene mreže, znam, zvučit će šokantno, dolaze i odlaze. I onda, mislim, ja se sjećam kad su firme plaćale 1 kunu plus PDV po lajku na Facebook stranici. Ozbiljno. I onda skupe stotine tisuća fanova i onda im Facebook u nekom trenutku ubije doseg. I šta ti vrijedi to ulaganje? S druge strane, da si ti ulagao 1 kunu plus PDV da dobiješ prokletog email subscribera i samo mu slao redovito sadržaj, to ti nitko ne može uzeti. To je doslovno, to je isto onaj razlog za, radite vlastite web stranice, nemojte samo raditi profil na društvenim mrežama, ali dobro, naučit će s vremenom. Da, osim toga da bi neko vidio vaš oglas na društvenim mrežama, vi ga morate boostiti danas, bez toga više ništa. Email je jedan od najjeftinijih načina da oglašavate i sebe i svoje poslovanje, tako da čak i u nekim slučajevima je besplatan, osim vremena koje ćete vi morati uložiti za dobar sadržaj. Da, ali treba uložiti u sadržaj. Da, treba. Ono što je bila velika prekretnica u email marketingu i drugim vrstama digitalnog marketinga je GDPR. Mnogi su spalili svoje baze misleći da one više ne vrijede, pa smo imali onda masu slučajeva gdje nam šalju potvrdu da li želimo i dalje primati te mailove, iako smo se svjesno pretplatili na to newsletter bazu i tako dalje. Što je s tim? Gdje su tu kazne? Za što se uopće kažnjava? I je li doista to uvođenje GDPR-a bilo toliko dramatično kao što se predstavilo? Iz tvoje perspektive, Bruno. Pa kazne su ogromne, ali ja osobno ne znam niko ko je popušio lovu, tako da, ali zbog tih ogromnih kazna je nastao i kaos i su se ljudi uspaničili full. Mislim, govorimo o milionskim kaznama i svemu tome. Druga stvar, zašto je nastao kaos je nedostatak, odnosno loša komunikacija na relaciji države i oglašivača. Znači, država nije jasno rekla što, kako, zašto i onda je tu nastao kaos, plus još taj rok koji je bio, tako da je baš, kako si rekla, je nastala pobutnja. Dosta klijenata je slalo te resubscribe forme, mislim da se to tako zove, i to korisnicima koji su stvari već na neki način i dali privolu da se mogu koristiti nekoj podatke. Ako sam se ja svjesno pretplatila na neki newsletter, zašto sam morala ponovno potvrđivati samo zato što je GDPR uveden? Tako je. Nema logike. I prije GDPR-a su neki od subscriptiona imali taj double opt gdje si ti morao kliknuti da daš potvrdu. To je bila dobra navika, to oni koji su dobro radili email marketing su to radili jer se to tak radi. Da. Tako je. I ovo što si rekla, znači ljudi su, ne znam sad da li masovno, ali su brisali kontakte svojih CRM-ova jer su isto mislili da nemaju privolu za njih, a u stvari su imali. Ali ja bih rekao da koliko je problema stvorio, toliko je stvari i dobrog napravio. Prvo, počistili ste svoje liste od nepotrebnih kontakata i fokusa na njih. I druga stvar, više se ne može dogoditi da nam dođe klijent i kaže kupio sam listu e-mailova, ajmo rolati neke kampanje. To se više ne događa, tako da ako si dogodi ga, bljedo gledamo i ajmo dalje. Ne. Tako da rekao bi da je pola, ne. Bio je kaos na početku, ali sada je to već više manje sve uigrano. Ono što mi dajemo preporuku prije svega da se klijenti prije nego što uopće kreću u newsletter i email marketing kampanje vezano uz GDPR, da se savjetuju sa pravnicima, da lijepo svoj website opreme sa onim tekstovima koje trebaju opremiti, napravi tu formu
da su GDPR compliant i nakon toga su više manje gotovi, više nemaju oko toga nikakvih problema. Prije nego što prijeđemo na neke konkretne savjete za skupljanje email subscribera, odnosno pretplatnika na newsletter, ja bih samo dodala ovo što si spomenuo, Bruno, vezano uz kupovinu i preprodaju tih listi, da je to zapravo i prije GDPR-a bila jednostavno loša praksa, jer ako si ti kupio nekakvu newsletter bazu, to nisu tvoji ciljani korisnici. Jednako tako si mogao ići vikati na ulici što prodaješ nasumičnim ljudima. Ono što je vrijednost email marketinga je to što su ti ljudi svjesno došli na vašu web stranicu ili bilo koju drugu landing stranicu i zainteresirani su već za ono što nudite i odlučili su se pretplatiti na newsletter ne bili doznali više informacije o ponudama koje ćete imati. Dakle, s razlogom su već tu, samo trebate otići onaj korak dalje i ugrabiti. A ako kupite nasumičnu newsletter bazu, postigli ste ništa. Ako mogu biti đavolji odvjetnik ovdje, ekipa koja se bavi prodajom potencijalno i sluša na sad će reći ok, ali ja sam nabavio listu koja je ciljana i to je jednostavno cold outreach. Znači, postoji nešto u salesu što zove cold outreach mailovi gdje vi doslovno šaljete e-mailove ljudima, ne možda masovne, ne možda 1000 adresa, možda 100 ili 10, na e-mailove s kojima niste prije bili u kontaktu. I sad netko bi mogao reći pa ok, to je onda ok jer ja se njima ne šaljem newsletter, ne šaljem email i slično, nego im se obraćam i to je jednostavno praksa u prodaji, to se tak radi. Ono što je problem što oni često nažalost zaboravljaju je da te stvari prolazi, to sam imao diskusiju na LinkedInu nedavno, gdje neko komentira u korist cold outreach emailova. Cold outreach emailovi jedino rade ako imate tako dobar sadržaj da osoba koja vas ne zna na taj sadržaj reagira apsolutnim oduševljenjem. Što opet, neće se naljutiti. U suprotno će se naljutiti. Tako je. Ako vi napravite tako dobar email, to je tako dobar sadržaj, da je osoba oduševljena, svakam čast, samo sudeći po svemu na tržištu za sada, to će biti iznimke. I plus GDPR, pa nema smisla. Da. Ok, sad smo prošli sve i svašta oko email marketinga, ajmo se baciti na konkretne savjete. Za početak, za skupljanje email subscribera. Bruno, što bi ti iz vaše neke prakse preporučio? Kako da ekipa skuplja email subscribere? Da li da ih kupuju na placu? Očito ne. Ne. Znači, trebaju se baciti, to nema tu puno nekakvih prečica. Što ja govorim klijentima, treba imati nekakva 3 prioriteta pri slaganju te nekakve liste. Prvo, kvaliteta. Kad kažem kvaliteta, tu kažem da oni žele u stvari stvarne podatke stvarnih ljudi koji često otvaraju inbox, odnosno svoju e-poštu. I potom relevantnost, odnosno da te ljude istinski zanima vaša industrija, odnosno vaš brand, odnosno vaš sadržaj koji producirate. I kad imate ta dva parametra zadovoljena, tek onda se bacite na onaj treći, to je volumen, odnosno kvantiteta, to jest kad imate ovo, onda se možete posvetiti buildanju te liste, to jest povećanja broja korisnika. Od nekih savjeta, znači prvi savjet je počnite s onim što već imate, znači s onim kontaktima koje već ili poznate ili imate u sustavu, znači ili već nekakvi postojeći mailovi od bivših kampanja ili ako u CRM-u imate nekakve kontakte, krenite sa njima, ubacite ih u Mailchimp, napravite listu, segmentirajte i tu ćete već imati nekakav dovoljan broj ljudi za nekakve testne kampanje da se počnete igrati i testirati što funkcionira, a što ne. Drugi savjet, ono što su već rekli nekoliko puta, znači sadržaj. Imajte odličan blog, znači to je jedna od krucijalnih stvari, jer najbolji način da bilate listu pretplatnika i da im ponudite sjajan sadržaj na vašem blogu. I kad korisnik dođe na vaš blog, pročita taj koristan, pametan, najbolji članak ikada, time ćete im dati poticaj da se subscribe-aju jer neće htjeti propustiti daljnji sadržaj koji ćete pušati na taj blog. Zatim, ima ljudi, odnosno korisnika koji ne žele besplatno, odnosno nisu voljni besplatno davati svoje podatke na korištenje. Njih se najčešće pridobi da im date nekakvu vrijednost, odnosno kako kamere vele value. Incentive. Znači, tako je, dajte im nekakav e-book ili nekakvu PDF studiju ili neku fora infografiku koju ste složili. Ako ste e-commerce, dajte im nekakve kupone, free trial, popuste ili nešto. Kad vide to, daće vam svoje podatke i ako dalje radite to kako treba, nećete se unsubscribe-ati.
Što se tiče unsubscribera, odmah da vam kažem, toga će biti i moja preporuka je nemojte se s tim uopće zamariti. Ok, gledajte vi to overall, ali nemojte shvaćati bilo koji unsubscribe kao napad na vas ili onako osobno. Čak u neku ruku ja gledam unsubscribe kao i dobru stvar, jer od vas je otišao korisnik kojeg ne zanimate, odnosno nije vam zanimljiv vaš sadržaj, ok, nema ga više, ne morate se više oko njega zamariti. Još jedna stvar koju bi možda mogu spomenuti, taj opcija za šeranje unutar maila, znači sharing is caring, klasika. Probajte ubaciti share funkcionalnosti na dijelove vašeg newslettera, tamo gdje smatrate da će biti najdjeljenije ili vam je sadržaj ultra cool. Ako je ultra cool sadržaj, onda će taj čitatelj podijeliti to svojim kontaktima na društvenim mrežama, oni će to vidjeti, oni koji vide i pročitaju će doći na vaš blog, ono što sam rekao ranije, i tamo se subscribe-ati jer ne žele da propustite tako dobar sadržaj u budućnosti. I to je to. Znači, generalno, od ova 4 savjeta, 3 koja sam rekao su vezana u sadržaj, opet se vraćamo na to što je krucijalno i bitno, i onaj prvi savjet, krenite s onim kaj već imate i počnete se igrati unutar MailChimpa. Ne? Ali opet ona 3 prioriteta. Kvaliteta, znači kvalitetni kontakt, odnosno kvalitetni korisnici, budite da budu relevantni, to je da ih zanima vaša industrija i sadržaj, i onda te krenite na stotine ili tisuće, ovisno o tome di ste, šta ste i šta radite. Da, mislim da isto je jedna bitna stvar koju treba imati na umu, posebno kod formi, jer nije dovoljno samo integrirati formu u sidebar bloga ili negdje. To je isto jedna stvar koju vidim, koja mi je super, kada gledam mislim, ja volim kad ljudi šalju preview svoje web stranice, tipa startup i slično, to mi je super, ekskluziva, jel? I onda gledam i onda ih pitam u nekom trenutku, ok, ali imaš newsletter? I oni kažu, je, pogledaj, na dnu je. Mm-hmm. I ono negdje na dnu, ispod svih elementa, znači ono call to action, na samom dnu, 5 ekrana dolje je subscribe se. Znači, ako želite da vam se ljudi subscribe na newsletter, to morate istaknuti. Morate istaknuti jednostavno. Dobro, da, mi smo imali te rasprave, da. Morate istaknuti, ali biti oprezni da niste pre in your face, znači da nije pop-up preko cijelog fucking screena, to poludim kad vidimo, znači da treba to biti istaknuto negdje pri vrhu, ali da bude decentno, lijepo izdizajnirano sa onim kopijom. Tu se neću složiti s tom, ja mislim da je recimo pop-up, konkretno za email newsletter, ako ima dobar copy, to se recimo nama pokazalo, ako ima dobar copy koji je u kontekstu stranice na kojoj je korisnik bio, ako je možda malo humorističan, ako daje pravu vrijednost, da može raditi. Mislim, naravno da ljudi iritira pop-upovi iritantni, ali ako je nešto što je onak zgodno, onda će se ljudi zaista subscribe-ati i click through rate može biti dobar, ali to se vraća na ovo što si ti, Bruno, rekao, te ako je dobar sadržaj. Ako ćete vi sad vidjeti pop-up, vi će preplati se. Mi smo imali jedan mali test kad smo pokretali naše oglase za posao i htjeli smo skupljati newsletter bazu osoba koji su zainteresirane za novi posao. I onda je Ivan inzistirao da ispravamo pop-up, bilo je tu puno borbe jer smo se bojali da će to doista narušiti korisničko iskustvo. I imali smo, na kraju smo stavili 2 pop-upa, jedan sa nekim običnim kopijem, kao preplati se ovdje, a drugi je bio baš ciljan, kao za vrijeme posla pregledavaš druge oglase za posao, možda vrijeme da razmišljaš stvarno o promjeni karijere, preplati se na naš newsletter. Taj kopi u kombinaciji sa pop-upom je imao fantastične rezultate. Dakle, ovaj drugi copy koji je bio običan, mislim, pristojan copy i ništa posebno i ništa posebno tako targetiran, je imao katastrofa rezultata. Je bio flop. Tako da to je ono što Ivan kaže, ako je pop-up možda neće ni smetati, ako je stvarno popraćen dobrim personaliziranim sadržajem. Da, ali treba, u tom slučaju trebate imati nešto što će se istaknuti. Znači, ako je forma već dobar sadržaj, ona to već najavljuje korisniku, i newsletter će imati takav sadržaj, jer ja želim ga primati. Ako govorimo o dizajnu elementima, i mislim, ja sam jedan od onih osoba koja se miješa svojim dizajnerima u poslu, toliko što mu je kao, ajde to gore da je kontrastna boja, da se ističe i tada nekad pretjeramo, samo nekada. Ja može taj logo biti veći? Dobro, ne baš toliko, ne pretjeram ni ja toliko, ali znači svi ti neki elementi, znači od exit intent pop-upa nadalje mogu biti jako efektni ako se koristi s jedne strane integrirano, da se vidi da nije nešto ste samo instalirali, i s druge strane ako se vidi da ste stavili malo truda, ako je to stavio sam plugin koji ima drugačije fontove od većine stranice, to mi je super. To sam bio na nekoliko stranica, znači sajt je na hrvatskom,
pop-up im je na engleskom. Da, Jer ja su stavili su plugin i ništa. Ona kao, I nisu znali ali- gdje prevesti. ali ono doslovno kao neću ti dati email, jer neću. Da, jer po tome vidiš njihovu posvećenost u stvari svemu, pa Da. mislim, i na toj sitnici vidiš kakvi su stvari, ne? Ako ne posvećaš tome dovoljno pozornosti, onda su vjerojatno i kod drugih stvari takvi. Ne mora nužno biti, ali to je neka indikacija da bi možda mogli biti Ma što ne bolje, ono, uz malo personalizacije mogu se neke stvari riješiti. Recimo, konkretno usporedit ću newsletter koji imamo za netokraciju i newsletter koji sam namjestio za blog od svoje stare, koji se bavi hranom. Znači, netokracija newsletter, ono, je ručno napisan, ono, ručno složen. Znači, nije generiran putem RSS-a, nego zaista mi svaki Puno ljubavi Boži uloženo. newsletter, ono, uložimo ne samo uvodni dio, nego zaista sve, jer želimo da bude dobro, jer naša publika, vi koji slušate, ipak su u industriji, znate kako to treba izgledati. Dok recimo s druge strane, za svu staru sam namjestio doslovno da MailChimp uzima RSS feed, jer on ne objavi toliko sadržaja, i da se ona ne mora s time baviti previše, on uzima određene podatke iz WordPressa, tipa datum, newsletter i slično, integrira ih u sadržaj i to prolazi. I zato što je sam sadržaj bloga kvalitetan i zato što ima određene elemente personalizirane, ljudima je to super. Njena ciljna publika, koji su malo stari korisnici, možda i ne trebaju toliko personalizacije, njima je to odlično. Znači, uz malo truda u email marketingu se može napraviti puno, a realno taj newsletter sad namješten, niko se njime ne bavi aktivno, ne ulažemo neke pare u njega jer ne treba, a ima užasno veliku vrijednost za njene čitatelje, isto kao što ima i netokracija newsletter na koji se subscribe-ani, naravno, ima za čitatelje netokracije. Ovo je bio pop-up. Da, ovo je bio pop-up. Ono. Počet ćemo unutar YouTube-a stavljati pop-up. Dvije stvari, da, tvoja mama fakat super radi sadržaj, nisam subscriber na njen newsletter, ali kad budu... Evo, iskren sam, ali ja moram čak i par knjiga i njeni tekstovi su bomba, tako da definitivno ću se pretplatiti. A drugo pitanje je koliko često vi kao netokrati šaljete newsletter, ali imate ono fiksno, tipa jedanput tjedno, jedanput mjesečno ili ovisno o... Glavni newsletter jednom tjedno, da. Ok. A onda ovisno projekt imamo druge newslettere koje vrlo oprezno šaljemo u smislu da kad krene projekt pa onda lagano krenemo, upozorimo, bit će još newslettera. Mislim, jednostavno newsletter je doslovno po meni ultimativni primjer dobre komunikacije sa publikom, jer je intiman. Znači nije samo, ja sam objavio na web stranici ko će doći, nego ja tebi šaljem u inbox. Jer ipak možeš biti malo prezni. Možda se zato ljudi boje newslettera, email marketing, jer ipak ja šaljem ljudima u inbox, to će mi doći, ja ne želim da mene to iritira, pa i onda cupkaju okolo i nikad ništa ne pošalju. Tako je, a možda se boje da nemaju u stvari šta i ponuditi. Tako da i to isto je, ja mislim, legitimna opcija, ko zna. Da. Možda. Ajmo onda još prijeći na neke zadnje savjete za dobar email marketing, odnosno dobar newsletter. Već smo neke spominjali da ih sumiramo. Primjerice ovo da dizajn izgleda što bliže nekom običnom emailu koji biste poslali kolegi ili prijatelju, da nema puno džiđa-miđa. Što bi ti još rekao, Bruno, osim toga? Pa neki savjeti. Vratio bi se na možda najvažniji dio svakog newslettera, to je call to action gumb, odnosno CTA. Potrudite se da ne bude generički, znači nemojte napisati kupi i saznaj više, to kad vidim poludim. Klikni znači, ovdje. Tako je, nek bude kontekstualan, odnosno neki čak potrudite se da taj call to action gumb bude dio onog sadržaja, odnosno teksta ili multimedija koja se nalazi kao uvod prije njega, ne? Znači da on bude stvari dio te priče. Poigrate se naravno i vizualno da bude odmah uočljiv, ali ne volim da on strši kao zasebna stvar, nego neka bude dio te cijeline. Još jedna stvar koja je bitna, odnosi se na one ekrane što smo pričali, 77% otvaranja na e-mailovima, neka vam naslov bude jasan, ali dovoljno kratak da se cijeli prikaže i na malom ekranu. Jer nema gore kada otvorite i onda vam je pola naslova otkinuto. Još jedna stvar koja je isto malo ljudi uradi, a trebali bi, nije uopće tak teška, a ne znam s kojeg razloga, znači takozvana double open strategija, to jest ako neko ne otvori vaš mail, šaljite mu drugi, znači nek prođe 3, 4, 5, 6 dana, malo promijenite nešto ili subject ili dio kopija ili nešto, pošaljite mu opet, jel što, možda čovjek nije otvorio, znači ne namjerno, nego slučajno nije ga vidio ili nešto, postoji 70 razloga iz kojih ih nije mogao odgovoriti, pošaljite mu dupli, odnosno ponovo mail, i onda ćete vidjeti, ili će ga otvoriti, ili će
ćete skužiti da je to namjerno napravio, a subscribe ćete se i opet dolazimo do onoga, ako je to i napravio i dobro, neki je to napravio, takav user vam na kraju krajeva i ne treba. I što češće radite ta nekakva AB testiranja. Ne znam je li to i u drugim softverima tako, ali u Mailchimpu se to tako zove. Znači vi praktički testirate istu kampanju, ali koja u jednoj sitnici promijenjena. Znači radite više verzija te iste kampanje. Znači ili drugi naslov, ili drugi copy, ili call to action, ovo što smo rekli, i šaljete ga na publici i onda vidite šta funkcionira kojoj publici. I onda modificirate buduće kampanje na temelju toga. To je užasno bitno i vrlo jednostavno za napraviti. To je onako možda 4 ili 5 klika više u odnosu na samo jednu kampanju. Ne znam šta se dogodilo, meni tu light malo tišo. Dobro, valjda me vidite. Darkman. Tako da to su ti nekakvi savjeti ko bi dao. Najvažniji, mislim, ove nekakve općenite savjete može naći bilo ko na internetu, ne bi se htio fokusirati na to, ali ovo su neke sitne cakice koje ja iz iskustva vidim. Najviše od svega taj call to action button, jer ipak je on fokus svega nama koji šaljemo te newslettere, ajmo to tako reći. On je onaj koji je medij preko koji ljudi radi konverziju. Valjda. Da. A što je sa korištenjem emotikona u subjectu maila? Ivan i ja se lovimo koplja oko toga. Ivan bi stavio 6 emojija da može, ja ne bi nijedan. Sve što ću reći je da prolazi. I Mailchimp ima integriranu opciju za ubacivanje emojija koji su podržani email klijentima. Mislim da treba eksperimentirati. Rekao tako, treba testiranja, treba eksperimentiranja, ovisi najviše o targetu, ne, ako ćete slati poslovnjacima 50+, možda baš i nije ona fora da mu pošaljete parklidžan ili nešto, ali ako su neki, ili ono mali turd one, ne, ali ako su neki mladi koji su na to navikli i normalan dio njihove komunikacije, ne vidim zašto ne. Da čekam sve te Gen Z email kampanje sa svom silom emojija. Gifo. Dobro, i sad napravili smo dobru kampanju, poslali smo te mailove na pravu ciljanu skupinu. Što su uopće onda dobri rezultati? Koje metrike uopće pratimo kad smo odaslali tu kampanju? Postotak otvaranja, klikove? Da, ima ih milijuna, ali dvije stvari koje su najbitnije, bilo taj nekakav open rate, odnosno koliko ljudi je otvorilo mail, i bitnija meni osobno od te je click to open rate, odnosno kad su već otvorili mail, koliko i po čemu klikaju unutar samog maila. Dakle, ovo prvi bio ukupni broj tih subscribera koji su otvorili nekakvu kampanju. Opet velim, to može puno varirati i od industrije i od target publici, ali nekakav prosjek je 15% otvaranja, što je čisto fajn. Kako možete to poboljšati je da uložite više vremena u subject, odnosno u naslov, to jest u copy koji ćete staviti u naslov, ili to ono što prvo vide i prva stvar koja iza huka. Znači, poigrate se i s duljinom toga, ali pazite da ne bude predugačak zbog mobilnih stvari, poigrate se sa stilom tog subjecta i s tonom kako to pišete, vidite šta funkcionira na kraju krajeva i onda to dalje samo implementirate dalje. Druga stvar koju isto trebate pripaziti je onaj preview tekst, znači ona jedna ili dvije rečenice koja se vidi isto tako ispod tog subjecta, isto vrlo, vrlo bitno, znači nemojte pretjerivati, ali tu već u tom dijelu pišete što očekuje ljude kad će to otvoriti, tako da ih i tu još dodatno nadražite da ih otvorite. Da ih otvore. Ono što sam već rekao i prije, znači gledajte u koja vremena otvaraju ljudi svoje mailove i onda sljedeći put samo ciljete da to bude tako. I naravno ono što smo rekli, personalizacija, segmentacija, to sve vrijedi i ovdje, ne. Što se tiče click-through rate-a, ako sam dobro provjerio, mislim da je postotak općeniti isti koji za open rate, znači nekakvih 15% se vrti prosjek klikanja po linkovima i multimedia, odnosno tekstu unutar mailova. I kod njega je ovdje užasno bitno to AB testiranje, znači tu ćete mijenjati one nekakve stvari o kojima sam pričao ranije i onda ćete vidjeti kako mijenjanje toga utječe na klikanje unutar samog maila. Na šta ljudi mogu klikati ili na linkove ili na multimediju, imidže, fotke, mogu klikati i na video, koji naravno najprimamniji, ajmo to tako reći, primamljiviji, ne znam koja je reći, dobro. Primamljiviji, bravo.
nedostatak videa unutar maila je to što još danas svi mail provideri ne dozvoljavaju da se playa unutar samog maila. To se rješava na način da onda stavite image i onda povrh imidža nakedite onaj prozirni PNG sa play ikonicom. Svaki user će zna da je to video. Kad klikne na to, onda će ga to direktiti ili na YouTube ili gdje god već hostite taj video sadržaj. Dodatno još što kako možete podebljati, to je da umjesto tog imidža isto stavite GIF, pa onda povrh toga play ikonicu, znači to će još dodatno njima dati do znanja da je tu video kliknut će na njega, jer najjednostavnije gledano ljudi danas vole gledati video. Mislim da preko 80% svog sadržaja će za 2-3 godine biti, za 2 godine, 2023. će biti video, odnosno svog sadržaja, konzumacija na internetu će biti video, tako da je to isto jedna od stvari koje trebate uzeti u obzir. Znači, budućnost email marketinga je video email marketing. Pa ne isključivo, ali definitivno će pridonositi tome. Da, definitivno. Cool. Sad šaljemo nove kampanje. Što ćemo drugo? Da. I to je to što se tiče email marketinga. Da li imamo bilo koji newsletter koji pratimo, a da nije Netokracija newsletter, a koji bi preporučili kao dobar primjer, možda čisto mi je palo na pamet? Marko Rakar. Naravno. Mračni newsletter za one koji ne prate. Ja bih preporučio newsletter od Gizma i njihovu generalnu komunikaciju Gizmo HR, dućan sa accessories za mobitele, ali je fakat ja dobar bih komunikacija. Preporučila Finimize, zahvaljujem osobi koja ga je meni preporučila, koji šalje odlične vijesti iz financijske industrije, a koji se tiču i svih naših smrtnika. To je jedan primjer odličnog sadržaja, zato što neke vijesti koje nisu toliko pitke, dakle financijsko-tehnološka industrija, za one koje ne prate revno, možda neće biti toliko zanimljive, ali svaki newsletter, odnosno mail, je složen tako da prikaže nekoliko važnih vijesti, onda objasni zašto je ta vijest važna konkretno za tržište i konkretno za osobu osobno koja čita taj newsletter. Tako da objašnjeno vrlo jednostavnim jezikom, rječnikom i formatom za neka priča koja možda i nije toliko jednostavna za ispričati. Primjer odličnog sadržaja. Bruno, tvoja preporuka? Ja sam pretplaćen najviše na stvari vezane uz videoprodukciju, tu stvarno imam najviše toga, tu ne bi ništa posebno izdvojio, ali bi izdvojio recimo Kinstu koja nema veze s videoprodukcijom, oni su hosting provider i naš partner, ja to tako reći, stvarno njihov sadržaj je baš on the spot, super ga opremaju, uvijek su tu neke njihove ilustracije i trude se zbilja ljudima koji se bave izradom web aplikacija, ja to tako reći, pružiti korisne informacije, znači njih bi recimo izdvojio od ovih ne video stvari, a od videa ima ih toliko da sad zbilja mi nijedan pada na pamet. Što se tiče recimo e-commerce i videa bi izdvojio ovu našu jednu firmu koja se zove Avitech, oni baš prodaju hardware i jako paze kako je trenutno stanje oko njih, znači sad kad je bila korona i sve to su onda stavili na popus stvari koje su bile vezane za live streaming, jer kad je krenula korona su svi prebacili na live streaming i videokonferencije i to mi se recimo sviđalo, znači nije da samo šusaju van ono nešto, nego prate šta se događa, adekvatno tome stavljaju nekakve akcije, popuste i takav newsletter su slali i vjerujem da su imali dosta dobru prođu. Super. Odlično, sad evo znate kako napraviti dobar newsletter i nekoliko primjera dobrih newsletter. Ako želite još jedan dobar primjer, subscribe se na Netokracija newsletter, za koji ste možda već čuli u ovoj epizodi, kao naravno i na YouTube kanal, na Apple Podcast, Google Podcast i sve druge podcasting platforme gdje su svi podcastovi koje želite, pa nadamo se i čujemo sljedeći put kada tema ne bude email nego nešto drugo. Ćao! Bog!